Kata cewek tipul tigro na pantavite. मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह Lolo तुम kendi mapurpurlada na pata sa diwita. Kalau kata Pak Mas ini tay Agar perlu tadi kodi. apa ke deng telung bulan nih Mas Eko dan laki di balai. Kalau kak ngele pertanggung jawaban na Jadi magen nih roh. Hindi. ke deng di tahun masalah deh Pak Engkau deng. Aku cinta kamu, aku sayang kamu. Jari lagi nang kekasaraan eh. Saat pertama ku melihat kamu, kau tersenyum manis kepada Là ngure tổng đi có bị tròn chỉ nào mà tu rồi xuống đây là tốt wah lo kemana sepi gue kamu tuh bisa balu lo wapen reka doi wampanai siapa telu awan kum bulu mana ye DC de lini ye kok di itu ya tanya tempat di mana sepi ku telu di mana di balu kayaknya di balu DC de lini bos, bukan lo salah bos pak. Macam mana lo? Kita macam mana? Iya, besok di sopat mungkin. Itu dah yang. Hati boleh tuh bos. Polka ketemu bos wacan. Masuk poda bos. Aku boleh pergi kau cantik mau. Oh, cantik bos. Baru putih ni melewai. Papito na liwacan lah. Iya na. Pacu pamatong eh. Pada lebar boleh. Wah, Oh, tak aku tu boleh bila. oh, memang bos. Iya, semana tuh. Kita kampung kemarin, anu kuda padi ko sapi basi. Yalah kampungan basi iya. Nah, mana sawi tadi Andre deh seri pernah paling ngalih kero bincot topa. Lu jangan mata aja nanti pegau-pegau leh. Tuh bakai yang itu beli diawi. Kan pegau beli diawi. Nanti rumah sedih nanti galom mandri. Hei, aku nih ye. Wah boleh tay mah bo diawi ye. Boleh ada diawi ye. Wah lomé wah. Wah bersih.